Eponele pedoro jo ai dealing kedi itungalo eminase chaos le minasi ai gurakiro especially ijaijo relationship lo kedi tuen yene etaka dikingesi jo e geuni ngesa gurakiro ammonare kon kiror asomi boriche nuitaka dikinete jo di monyo jo e jijim kiti ngesa itejo e kada kiti ari monyi jo instead e soma ngesi boriche lu itaka dikinete jo ingiti jo ngesi nyobi somaji borokalo e jule ngesa kiro o geuni I'm making sure that instead blaming ai jo be jo ngese jatar ke de problem itunga kangun mame koto si accountability ara ija ngiti kesi be nyobi somaji borekain nyobi itaka din kina jongo nyobi somaji borolu itaka din kinetengo yo nyobo mamji yongito rengo brokangun the best way ipedol jai handling itunga kangun era ililing jitunga especially erai in both angoro kedikiluk nue jiji miktos I draining it when like a J spirit na pikesi dodo etaka dikijo ikotonge saanyu ni jirai sad all the time so so ngesi digo borekere to make sure draining aijo so instead imonyo jo reacting aijo different behaviors bale utaja nai ni kesi agogong ara encouragement asomi borong pongun bobo then ejenu tu kese kon weakness be ai borokalo inainte jai monyo all the time ara takadikinete jo making ai tekesi be soma one tekesi lolo even living it trails to make sure ijenuni jo da anyo ne kon reaction doing it jo kesi ogeune tekesi triangulating eyes saba wanyu to be maybe ilosi jo exposing a kesi kati pedori jaja utkide maybe evidence lo de iboreni somata ngesi pedori tekesa blaming AI o geun tekesa lo sterai na mipapero kechi nacha na keche anyone ageuna inerije rono amunare konkiror tetere iloto jo arai in case of anyway koto jai mo maybe comfort arai alimo in idiot when ore dada ungesa munare konkiror the best way I handling it when kangin erai liling jago gong to mai liling jitunga lubale na petekesa jokit dodo ai moakiro inere joy teche iche like ni joke dakisi geunte gurakiro amunare konkiro inain jokesi topic le geunte kesa inere jo amunare konkiro asomi dio borekere aitaka dikini jo konyi lilingi jo ikatinga jo kesi off konye mere just liling mam even I9 kesa attention na idumuni jo ipedor jajaun kede o pakon le chitingai o just ngesi kede ara acheberu kwaen ni chelare jo ni monyajo ni ngisi ajo ngisi nyobi kone ajo nen inaini jo kese topic line nere jangi na bea yeni konine di monyo jo inaini jo kesa gogo even dumunjo draining aite kese kon light teteri shining ai konyi cutting ajo ngini borekere dumunja jula kinos bobo anyunu nyo amji reacting ai ara yeje problem ngai be distracting ai jo ara bi jo disomi bori disoma izo cutting ai jo case off ai liling eja power to my liling kede I mining a koni business dodo just around bakazamo sugo na detaching kwaen idumuni jobe
ijoda lope protecting ai jakon kwan dodo even otungangun mamji naini tungangunu agogong otoma ijara kon nare feeding ai tungangunu emotions e fitos bali demons mwemo yete a light kon tetere jo iraunjo discourage kida kon swam iraunjo discourage in everything iraijo sado kwena sikesi feeding I think a spirit in happening tunga kam konyi mastering ajo ai liling doja mining kon business araida erie bijibore bia mamin todi ni kesbi kada kijo in your own line do mamjim ikota iboyo situation kangun unyo ijeni jo bera okay anyo unyo ara inyeki kitungangun ara ra swamo ara ra inyo konye ijeni jo ikoto jo you are still benefiting in that place ai liling ingara kini jo ai liling noi ingara kini jo ai protecting a jo ekon kiror keda akira munar like ai atakin you cut ituenene utai gurujo keda itakadikite jo you cut that person's oxygen short so ekotongesi I continuing Nara remember we lost the case back keeping her on I monitoring a job to wonder nyobijula kinorijo nyomamji reacting e pote kesa somngini borekerai tama bongonokin de wanyu tu be ya mamji responding aina makech ijula kinot do kesi idumuni jo ikesi loangi na lwe utasai gurujo kesi bobo kwane ibongo inete babai guru ichadha ainere ara kada kine echela na kine nara kwane emame ibore uniting ite kesi agirite jo aitechele jo ainere jo ibongo no ines do kesi angena ageo na itechela kechiwat so ane je just ite imastering ajo atumun my dear dumuni je peace of mind anywhere you go any place you be mami bore pedurai moving ajo